دعا گلک دلش کستی اب دعای یه چاره بین گلک هیویت مازن اوید خلقی چه هزر بونه کرین چه بین اب دعای چه بین دعا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیجت هو العباده دعا عبادته یعنی دم تو دعا بکی اگر دعا تا قبیل جی نبد تو ایت عبادتی دا بوتا بخیره آن ده دعا تا قبیل بد او ایک یان ده خود تعالی بوتا هلت بو قیامته یان تمت وان دعای تکرین خود تعالی ده پیش و گنه تجیبد آنکو پشیمانی دعای دا نینه گلک تاین الدعای دا آخرتش بیرت کن ربنا آتنا في الدنيا حسنة ديفدا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خلتت كد شتكن بس دعاء بو دنيا خود كن دنيا دا دامن أبي تمام دعايا بس آخرت جيب دلقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة ديفدا وفي الآخرة حسنة آخرت جيب كدقل دا أفا أجري مازنة أفا مفاي مازنة چنكي دنيا تدب دنيا وهيلي بله آخرت دمینت جاوی خلطیه نکه آخرت خوش بیر نکه خود تعالی شو راضی بد